tuni ni sim ko la kaw kum sang ni la som ni lgup ni kho injong tha do thu so a ko nin wa noi thu so dang dang ho tha do pa wa ki le do ngai la ana na nei ki taw hite thu so in sima ke ma wa si tujin kar liberal source akon ki modung zuin tamelong district sunga to dai jang milong ko azuf le nscimt ki kap to win a hi ki kap to na hin zuf ke der mi thumin thina to win nscim langa koi ma thi amang poi tin report akimu e ipiza ki kap to ham ti ho bang aji ki he pot ma ni hi tup doi ki to lo ki bang lo a hi thon i he win tule thang pi a sei dia ma ni hi operational area ki chu hi main region khat jong a hi ki Manipur Legislative Assembly ading budget season ki panta Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen Zauna a Kuki MLA sigi in online dashboard khuna pat pan la uve 12 linda Manipur Legislative Assembly tun akon ki pan budget season a Kuki MLA hojong virtual mo na pan la uve Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen 15 CC4 SCMLA LM khaute 40 cycle SCMLA kim new hau kim hang sing le 55 dipaimu SCMLA ngul salun sinate azaw uve India in athumbe chanadinga ICC Men's T20 World Cup domta nani ni sim 8 March 2026 ni tha mi debat ko pia Narendra Modi stadium na ICC Men's T20 World Cup final match sa India and New Zealand gam anaki team chu India and goal zone anai to thonin India and thumbe chanadingin hi T20 World Cup chu na dom kitan hi India and New Zealand gam chu runs 96 a goal zone anai yin hi Indian cricket team in ICC Men's T20 World Cup zom na hin nei na chunga President Draupadi Murmu Vice President CP Radhakrishnan chule Prime Minister Narendra Modi in ekipana ophong win a hi Israel and Iran ko pia tiran sunga thaw ki khol namun pi zat ham aka min hi le Iran ko pi ban tham zola mei khu gas akitong levin ko pi chu muthim ajing leu ta na hi chu muthim black cloud hi Iran mi pi da danger ta hin aji chu chemical to chemic sa hin go aju ka a hi le chemical acidic ruin thei dinga umin danger ta hi le hi chu Israeli oil refinery ho attack bol zo chun wana kon roin drop go mal aju in go tui zong pumbomin abomin normal roin to abang pon zat ta hi ekiti Hizi asun Iran go fit mi pi appeal bang na divin to phone nei vin a hi koi ma apam lama pot loading go tui go mal ki zu kum sa lo hil dingin alo theilewa pot hon ma sa ki to diu tin to pe nei yun hi Itham mol thing langa ki tu ka ni ho chu rambai tingol hon awa sitai Iran in ki pelu ta sa nga America le Israel hinga don but na khauta ki piding a hitia president motion in phong do Mustafa Khamenei chul hen do ahitai hi chan chu hi tun la ai thu su ngai zo muntana tha do thu su ngai zo se na bon cha wen mangpha